nabaybayanan kasi ti pinangbaybayan na kanya. Good morning, Malabon! Nakita dito Malabon. Dito yung balay nga dakkel ti kwa nabatik nga memory. Kichay mo. Oh, tata subyanak. Nabaybayan dahito ini third floor mat kadi dahito kakabsat ko ta. Nabaybayanan kasi ti pinangbaybayan na kanya. Uy, hugot-hugot mo dahito kakabsat yun. Baybayan nyo na ta dahito kakabsat nga humugot-hugot ta. Hamat nga kanay nga danak dito, kanay na data probinsya, di ba? Sa gawin ng Pilipinas, kat probinsya nga talaga, ti pagyajanak. Di pa minsan naklang nga mapan dito. Pero, wow, nabaybayan. Kasi makita yung mati, nabaybayan. Nabaybayan nga balay. Nang talaga nga wantig dyan ito, talaga nga kwa. Bilbildit lang nga talaga, aviary. Ayan, bumabata yun. Takas anak lang pimpiman ito, nga to. Wanti katungtong ko. Ang ariya, hindi gijay ko. Napalabas, oy. Tayo damat ti kwa. Di farm ko nga naduma-duma mo't ating mulak. Sangat lang di probinsya ay Malaysia kung kuma. Dito yung naglawa mo't lang ti farm ko. Dati naduma-duma mo't ti mulak. Lagi di sili-sili nga mabalin nga ipisit. Kadagiti ngiw-ngiwat, wano mat-mata, dagiti basyar ko nga, napait laun-unay nga ko na ako. Dili malaylay-lay, dagito yun sitaon, o pasukatan. As na siya ako nga malaylay-layon. Uri, masibisimugamot ka. Aglaylay sika talaga ako, agpasukatan, bakit dan? Tarong, kay mo silat pa lang, tibungan na ni. Grabe pa lang, di kinabatit na ni. Naimas na tatay, uri, basit. Hindi. Dati balangig. Nalang pati balango ko si kayo. Imasata nga pang sigang. Dakati Manila, mabalin am amin. Kalamansi. Nagbungati kalamansi kat nagado kati ibungbunga na. Damati igiti ni panpandan. Duma-duma ti mula dito. Damati ti kamkamuti. Kaskada balbalangig manin. Laylaya. Duduma man lang ti mulak dito ka sa Malaysia nga naglawa undi ti farm ko. Ti maibagak lang kada kita pintasera unay nga basher ko. Pintasera uno pintasero babae kin lalaki daytan. Agbalbaliw kayo ta 2024 rin. Narigat ti kastang ugali. Aji nagaduga lang nga rudan ti problema. Idagdagdag pa nga problema unay no pa maasi kay kada kita bagbagi yun. Na ikatanya dagita nga ugali yun. No. Nya agragsak good vibes. Tingnan na ako no idagdagdak pa nga problema yung ay kat awanan niya pa nga mangyari kanya yun niya. Ay kat parigrigatan nyo lang tabagi yun no kasta. Albaliwan nyo dagita nga ugali yun. Agbalin kayo nga fresh. Kas ka dagiti mulak etoy nay nagpa-fresh dagiti cactus ko toy nay. Ay cactus, aloe vera kung nakumaw. Kita naman, sabsabali pa may ibaga ako. May ibagak lang na kita nagan yung nga basyar ko. Sabsabali may ibagbaga kung sika, kasta tika powerful yung kanya.